Madame Madrine Tusingwire turanezerewe cyane kuronka kano kanya ko kuganira namwe kukaryo mwafashe kugira ngo muze hano ku Ijwi ry'Amerika mutuganirize cyane ku buzima bw'umupfakazi. Hanyuma cyane na kino gitabo gishasha twumva muri iyi minsi kivugwa aherutse gusohora, tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Hama ubuzima bw'umupfakazi tugira tubwinjiremo, ariko mbere na mbere igitabo wanditse kivuga ku buzima bwawe, ariko cyane ku buzima bw'umupfakazi wari wese ahariho hose. Ni iki cyagutumye uvuga uti ibintu byanje ngira ndabishire mu gitabo abandi bashobore kuvyungukako? Cyanteye kubishyira mu gitabo nuko namenye ko atari ibyanjye. Mbere nari nzi ko ari ibyanjye, ni experience zanje ngewe n'urugo rwanjye n'abana banje, ariko nza gusanga impamvu Imana itunyuza mu mashuri no kugira ngo bizagirire abandi umumaro. Hanyuma rero igihe cyarageze Imana inyobora kwandika ibyanjye kugira ngo bigire undi bifasha abapfakazi n'abashatse n'imiryango muri rusange. Madame Madrine, muri kano kanya ubana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko ikibazo cyo gupfakara gishobora gushikira umukenyezi wari wese, haba ari mu Rwanda, mu Buganda, mu Burundi n'ahandi. Ibibazo acamwe bisa n'ibisa. Urashobora kutubwira muri make bimwe mu bintu umupfakazi acamwe mu misi ya mbere, mu mezi ya mbere, mu myaka ya mbere, iyo abuze umufasha wiwe, umunega wiwe, wumva ari kihe kintu ca mbere acamwo iyo ahuye n'ivyo vyago? Icya mbere, kuko Imana yaremye umugabo n'umugore kuba umwe, iyo mwabaye umwe undi akagenda, uruhande yarahagazemo asa nkaho muba mwarabaye umwe mu buryo buri spiritual. So iyo agiye ahantu yarahagaze gusohorokamo akagenda, hantu yarahagaze hasigara hambaye ubusa, emptiness, loneliness. So aho wa muntu yarahagaze rero igihe cyose hambaye ubusa, wumva imbeho, wumva uri wenyine, wumva utuzuye, wumva udatekanye, biranakugora kuba waryama ugasinzira. Icyo ndatekereza ko ari ikibazo rusange twese duhuriyeho n'ibindi. Hanyuma nkuko mubivuze ibibazo bishikira umukenyezi wari wese ahari hose. Turumva yuko nko mu mico kirundi, mu mico kinyarwanda, mbese no mu karere hariho imico yuko umukenyezi yabuze umugabo wiwe, umuryango w'umugabo umufata nabi. Ico kintu ho kivuga kwiki? Ivyo ubona wohanura iki haba ari kuri uwo muryango uca uhindukira ukaba wundi kandi bari basanzwe bamufata neza umugabo agihari? Ico mu kivuga kwiki? Ndatekereza ko ari umuco mubi. Okay, ntago icyo giyewe cyambayeho, ariko mbona abandi, numva abandi, mvugana na benshi. Ni ikintu gituruka ku buryo umupfakazi afatwa muri society. Hari level yo kutubahwa izana n'ubupfakazi. Iyo wapfakaye umuntu wese yagufataho ijambo, hari ukuntu nka valeri y'umuntu isa nk'igabanyutse mu maso y'abantu. Imbere y'Imana ni imwe, ariko abantu baba batakubaha nk'uko bigomba. So abenshi rero imiryango hari culture ziba ziteye uko nguko, atari na culture umuntu wese yumva yakubwira icyo ashaka, akumva ko wari uyoboye urugo yari umugabo, uri umupfaso, niko mubita, uri umudamu, nta bikomeye. Ndatekereza ko ari uko byahoze kuva kera uburyo society ibona abapfakazi, ariko ntago umuntu wese akwiriye kukubona mu ishusho itandukanye, kuko uracyari umudamu nk'uko wari uri, nuko gusa wabuze umukunzi, nta kindi kiba cyahindutse. Kugira ngo iconye abakenyezi bagifise abagabo babo birinde ko kizoba, hari ico bahanura canke hari ico bokora kugira ngo kumbure babiganire n'umugabo wiwe canke aganire n'umuryango hoko gwiki ku bakenyezi bagifise abagabo babo? Nta cyakorwa, kuko akenshi ni ibintu biza iyo umuntu yamaze kugenda. Iyo agihari akenshi biterwa n'ukuntu mwari mubanye n'uriya muryango. Niba mwubahanaga, mugomba kuguma mwubahana, bakaguma bakubaha. Hariho abantu baba barashatse mu miryango, umuryango w'umugabo utakwemera. Iyo agiye rero barakwatakinga, urumva, ukaba nkaho ari wowe abenshi babashinja ni wowe wamwishe. Mbese usanga abapfakazi bafite ibibazo byinshi cyane. Ufite agahinda ko kubura umukunzi, ufite agahinda ko kurera abana wenyine, bitakoroheye, kuko Imana yateganyije ko abantu babiri barera abana. Yari ibizi ko ari responsibility y'abantu babiri. Iyo usigaye uri umwe rero bigusaba imbaraga zose. Iyo ugize external force rero
iyo abantu batakufata neza birababaza, ariko abakifite abagabo ntawe nifuriza kumubura, ariko bikubayeho stand your ground, uguma ari wowe urwanirira icyo wamenye, kuko nyuma ya byose ni wowe n'abana bawe. Nibahe bandi bantu mu muryango wo kwitura mu gihe wihagaze ko ukagerageza gukingira amatungo y'umugabo, amatungo y'abana bawe ntibikunde, ho bari ninde wo kwitura nk'umukenyezi cyane cyane uhereye mu muryango canke mu rwego rw'igihugu? Imiryango ishobora kutagufasha, ariko ntekereza ko amategeko ari yarengera abantu bitewe n'ibihugu dutuyemo bitandukanye. Ntago nzi, ariko numva amategeko ari yarengera umuntu, kuko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo wizera umwana w'umuntu avumwe. Abantu nkuko nakubwiye, hari ikindi gisuzuguriro, icyo nakwita dignified disrespect izana no kuba umupfakazi. So umuntu wese yagusuzugura, umuntu wese yagufataho ijambo, umuntu wese yakwenda kukwambura icyo ufite, iyo utabaye sharp cyane ngo wihagarareho umenye ingingo zikurengera, birashoboka ko wavogerwa. Izina mupfakazi ryo turigarutse ko gato, bamwe baravuga ko kumbure naryo nyene rishobora kuba rifise uruhara mu gusuzugura umuntu. Kuri we wumva ari izina nk'ayandi canke naryo nyene rifise uko rituma umuntu aboneka muri societe cyangwa mu kibano? Ntabwo ari izina nk'ayandi, kuko riba kubera ko hari cyakubayeho. Impamvu rero ntiwarisimbuka, iyi niyo wapfakaye nyine uba wapfakaye. Hari abavuga ko umuntu kugira ngo abe umupfakazi ari uko aba yagejeje ari hejuru y'imyaka 65, niko Bibiliya bivuga abapfakazi. Ariko n'upfakaye kuri 30, ntago nzi irindi zina wamuha kuko yapfushije umugabo. So ni izina ritari ryiza, ariko mu by'ukuri nkuko nabivuze hari ikindi gisuzuguriro kizana n'iryo zina. Usa nkaho wahinduriwe amateka mu buryo bubi, warasuzugutse ku gaciro wari ufite kagabanyutseho. Hari nabo bigabanyiriza ijambo, wari ufite ijambo bikamutera guceceka yakavuze. So ntago ari izina risanzwe ryiza, ariko nyine umuntu aryitwa kubera ko habayeho icyo atahagarika. Umupfakazi wo muhanura iki mu buzima bwe bushasha yinjiyemo, icyo yokora kugira ngo haba ari uko kubahwa akuronke canke uko kugira urwo rugendo rushasha rundi mu buryo bworoshe yoroherezwe mu buzima, yokora iki umupfakazi kugira ngo nawe nyine agateka kiwe kagumaho? Kandi ikintu cya mbere navuga ni ukwegera Imana, kuko mu by'ukuri hatari ukwegera Imana byose byakunanira, kuko bifata imbaraga nyinshi cyane z'umutima kugira ngo wakire icyakubayeho. Abenshi babaho bari muri denial, kugira ngo wemere ngo ibi byarabaye bigufata igihe kinini. Niyo mpamvu no gukira bitoroha, kubera yuko ntiwemera ko byabaye, ukaba muri denial igihe kirekire. Usohotse muri denial rero ajya muri grief, akaba muri period yo kugrieving. Yazava aho ngaho akajya muri yindi etape yo navuga ngo se nko kubyakira. Aba yarabyakiriye iyo agiye kugrieving. Kuva aho habaho restoration kugira ngo uzahiringiza nko ku mwanya wa 5, kugira ngo ukire, utangire gukira. Ariko icyo navuga, iyo utegereye Imana ibintu byose byagenda nabi. So kuko Imana yonyine niyo ifite ububasha bwo gufata umutima wawe ikawegeranya, ikakubwira ngo ibi byarabaye ariko ndi kumwe nawe, kuko duhorana ihumure ry'Imana. Kumva ijambo rituruka ku Iteka. Nashishikariza umupfakazi kugerageza kugirana ubushuti na Mwuka Wera, kuko ya majambo yiwe yihumure niyo adutunga mu bihe nk'ibyo. Je natunzwe nuko numvaga ijwi ry'Imana. Mwuka Wera ari igihe uba ufite ibibazo byinshi cyane mu mutwe, ndimo nibaza utuntu twinshi, ndavuga kubundi kubera iki wemeye bino bintu. Aza kunsanga mu gitondo kimwe, icyo gihe nari ntaranashyingura umutware, aranganiriza ambwira amagambo meza cyane. Numva hari ibintu byururutse umutima wanjye. Ndamenye nubwo byabaye yarabyemeye kubera impamvu niyi, ari kumwe nanjye. Numva ndakomeye, numva nyine mfite umuntu ushyigikiye. So kugirana ubushuti na Mwuka Wera, kubera ko amajambo y'Imana niyo adutunga mu bihe nk'ibyo bigoye cyane. Hanyuma ikindi, nyuma yo kumva Imana no kuyumvira, nawe ubwawe wibuke ko ufite intego, ufite ikibana yagushyiriye kuri iyi si.
ntabwo ugomba kwiyahura, ntabwo ugomba kujya mu bigirwamana mu biyobyabwenge, kuko ufite abana bagukeneye, ufite umuryango uvukamo ugukeneye, ufite inshuti ufitiye umumaro, hari isi yose itegereje ko nawe wazabakomeza ubisohotsemo. So umenye ngo nawe ufite icyo ugenewe gukora mu isi, we kwangiza ubuzima bwawe. Ubuzima ntibwarangiye, ntabwo ari stop widowhood, ntabwo ari stop sign. Oya, ni ikintu kikubayeho, urongera ukiyegeranya ugahaguruka hamwe n'Imana ugakomeza ukagenda. None muri uko gusenga, kuko hariho abadafise ubwo bushobozi mbwa abashoboye kuza kumana bagasenga, barabikora, ariko hariho n'abavuga bati naho no bikora mu isengero niho hari abagome, niho hari abantu bangiriye nabi, kumbure n'umuntu yananyica umugabo ari mu isengero, no kwemera Imana gute, no kwizera abantu bo mu isengero gute, kuko nabo nyene umenga bari mu bantu bariko baramfata nabi. Muri ico gihe yokora iki umupfakazi? Icyo nabwira uwo muntu, icyo navuze kugirana ubushuti na Mwuka Wera, burya Imana ntabwo ituye mu rusengero. Urayumva muri dushe, urayumva mu gikoni wawe, urayumva mu cyumba cyawe. Jewe nayumvise ndi mu buriri bwanjye nicaye, kuko nategerezaga ko buri mwe wese aryama agasinzira kugira ngo mbone gusohora ibindimo. Iyo moment rero, uwo mwanya, igicuku cy'ijoro cyangwa se utararyama wicaye urimo gusenga ry'amarira, icyo gihe Imana muba muri kumwe ahantu hose. So niba wumva hari ibigukomeretsa mu rusengero, wafata icyumba kimwe mu nzu wawe, si n'icyumba cyose. Jewe icyumba cyanjye ngira habamo inguni ntoya cyane, nshyiraho agatapi keza, nkashyiraho umusego, abanzi barabizi bajya banabiseka, nkashyiraho n'intebe, nkavuga ngo ahangaha iyi ni intebe ya Mwuka Wera, nta wicaraho. Niho aho nicara nkasenga, no kuva kera kose niko nagendaga mbikora. So ngerageza guha Imana umwanya mu nzu ndimo, aho ngaho niho tuvuganira. Reka rero tuganire gato ku gitabo cyawe n'ibirimo. Hariho ibice byinshi waragerageje gusigura ibitari bike mu byo waciyemwo, ibitari bike bijanye n'ico kinogo wavuze, kugira ngo ico kinogo umuntu asubire acuzuze. Kuri mwebwe mwavuze ko kucuzuza n'Imana aribwo buryo bwonyene. Hama wavuze muri iki gitabo cyawe the right partnership you need, kuvuga gusagana cyangwa kugendana n'abantu bakwiye mu buzima, bagukwiriye mu buzima. Udusigurira bike muri ico gice cy'iki gitabo cyawe. Right partnership, icyo nashaka kuvuga muri iyo chapter cyangwa icyo mvuga, hari igihe ugera mu wifatanya n'abantu batavuye mu mugambi w'Imana, hanyuma bikaba byakugiraho ingaruka kuruta uko wabyungukiramo nk'uko wabitekerezaga. So no mu bupfakazi rero, atari no mu bupfakazi, mbere y'uko ujoining itsinda runaka, mbere y'uko ujya muri groupe y'abapfakazi, burya hari ibintu biba biri byiza, ariko umuntu ni ikinege ku Mana. Imana ni umwihariko ku Mana, we are unique. Hari igihe ibi yakubwira ngo wowe sinkushaka, kubera ibyitegura kuzagukoresha, kubera uburyo ubanye nayo, ugasanga biriya ntabwo ari ibyawe, atari uko ari bibi, abandi bakahajya bakahakirira, ariko wowe sinkushaka. So kugendana n'Imana rero bivuga kumva ijwi ryayo ukanayumvira. So right partnership rero, mbwira umuntu ko ntugire ikintu winjira mutabajije Imana niba ari kwigushaka. Iki gitabo kirimo byinshi cyane wanditse, ibintu byinshi byakubaye ko nk'umukenyezi wipfuza ko bifasha abakenyezi bandi, haba ari mu by'umwuka nk'uko uvuze cyangwa iby'ubuzima busanzwe. Ni iki kintu wokwifuza yuko bakura muri iki gitabo cyawe, muri byinshi wanditse, kugira ngo bibafashe mu rugendo rwabo rwo kuba umupfakazi? Ubundi muri introduction y'iki gitabo navuze ko family ari ministry ya buri muntu wese ushatse, yaba ufite abana udafite umugabo. Family ni ministeri ya mbere mu buzima bw'umuntu wese wabyaye uri married. Hanyuma rero kubera ko ari izambere, niryo torero rya mbere yuko uba pasiteri w'ishengero runaka, family yawe niryo shengero ryawe rya mbere. Kubera iyo mpamvu rero Satani arwanya umuryango, ateza ibintu byinshi cyane bitandukanye, hanyuma hakabaho n'uburyo atwinjirana twamukinguriye amarembo mu buryo tutazi. Iyo yinjiye rero impact iba nini cyane,
yangiza ibintu byinshi cyane. Ashobora kutwiba abantu tukavuga ngo igihe cyabo cyari cyageze. Indwara zose tubona, ibibazo byose bibaye mu ngo, amadivorce y'uyu munsi, byose ni ibintu bipangirwa mu isi y'umwijima. Ibyo rero nibyo bintu bimwe nize muri experience zose nabayemo, nafashe nkashyiramo hano kugira ngo buri muntu wese yumve uko Imana ivugana nawe, uko Imana imuhugura. Kuko kuva Imana yaransabye kubishyira hanze ni ukugira ngo ivugane n'imitima y'abamama, imitima y'abapapa, imitima y'abantu bose bubatse n'abazubaka kwanza, harimo n'ibyo batarubaka, cyane cyane ko bita kurinda ubuzima bwabo n'ubw'ababo mu isi y'umwuka mbere y'uko ibyo Satani apanga biza bikaba mu isi ifatika. Muri iki gitabo cawe hariho n'ahandi hantu uvuga ukutagira aho uba, kujya kuntu tubizi, kuba umuntu mwibarabara, kuba mayibobo. Urashaka gusigura ico ciyumviro canke uwo mutima umupfakazi agira, umutima wumva yuko umenga nta hafi saba? Ubundi iyo tuvuze ngo umuntu nta hafi sahaba, abantu bumva ko nta nzu yo kuba mufite, uri ku muhanda urya ibiryo utoraguye. Ariko Mwuka Wera yansobanuriye kutagira huba icyo bivuze. So hari uburyo bwinshi bwo kuba homeless udafite ahuba. Ubwa mbere ni bwa bundi wumva iyo uwo mwakundanaga agiye, kubera ko wari waramuhaye umutima wawe, ari we wari uwutunze, wumva uruwe na wari uwawe. Iyo agiye usigara wumva ari ntaho uhagaze. Ubwo nabwo ni ubundi buryo bwo kutagira huba. Ariko uburyo bwa mbere, the primary homelessness, ni ukutagira na connection n'Uwiteka Imana, kuko yaremye umuntu kugira ngo agirane fellowship nawe. Umuntu rero utazi Imana wafite double homelessness, kutagira haba ku rwego rwose. Kuko iyo ufitanye connection n'Imana hano mu mubiri, ufiringa ya homelessness yuko wabuze umuntu wari warahaye umutima wawe. Ariko kuko ufite connection n'Imana ugasigara kuri urwo ruhande uhagaze ukomeye. Niyo mpamvu utazi Imana agira ibibazo bikamujyana kure, bikamujyana mu burwayi, muri depression. Nicyo gitandukanya abazi Imana n'abatazi Imana. Dusozera akajambo ka nyuma wobwira abapfakazi bagenzawe canke abakenyezi bubatse, impanuro baha ni nkizihe muri make? Abubatse nabasaba guhaguruka bakarinda imiryango yabo, bakasengera abana babo n'abafasha babo, kuko hari igihe Satani atwiba turangaye. Ibyo bintu byose narabivuze muri iki gitabo. Abatubatse, abapfakazi, nabo nababwira kwegera Imana, kuko Imana niyo iturerera. Hahandi udashobora kugira ijwi rya papa ngo abwire abana, iyo ukeneye igitsuri cya papa, Imana yonyine niyo ihaguhagararira. Hanyuma bikunde, bakira ibyababayeho, bamenye ko ubuzima bukomeza. Iyi yari stop, nk'uko uva muri train indi kaza ukinjira. Iyo ni stop. Kuba umupfakazi ntago bivuze ko ubuzima buhagaze, burakomeza, ibyiza biri imbere. Nongemo akanyuma, hari icyizere cyo kongera kubaka canke ni umuryango wugaye? Statistics zivuga ko 67% zingo za kabiri, gushaka bwa kabiri, zisozeza muri divorce, kubera ko abantu bubaka bagifite ibikomere. Umutima nturakira. Umutima iyo umaze gukira ukabyakira, ukumva kuri ready gukunda, ukumva ko wakwakira urukundo, ni byiza gushaka. Ariko ni bibi cyane gushaka kubera ko ukeneye umuntu gufasha. Icyo nabwira abandi bapfakazi nuko bareka imitima yabo ikabanza igacira, ntibihutire kujya muri relationship zindi batarakira, kuko iyo ujyanye ibikomere bya affectinga relationship ugiyemo. Twari turi kumwe na Madrine Tusingwire ku Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane. Murakoze namwe.